inyanga siyahola ngimi ngimagolide ngimake Miriam sihola imali azake siwufundzela umsebenzi lo saphiwa ngini mipha mama kuthi interview lesayibhala futhi labanye beni labafundze kwenza thina bayihole imali esiyihola ngemusa wenu nina leningasebenzi nasifaka thina emsebenzini kuteke umuntu lotawe enkundleni ayohlala kuze nihlale nijabulile kufuna le 3 le okay angibabala abanye sitawukhuluma ngabo lere futhi lana ukubhosa letinzathu la yim makhonya lomkhulu landzele ndvuna makhonyana